žene duže žive od muškaraca. Da. Ali je isto tako verificirano i da je kvalitet žene 25% lošiji u toj zadnjoj trećini života nego kod muškaraca. I odluke koje žena donosi u ovoj fazi, perimenopauze i menopauze, o svom zdravlju, su odluke koje će se reflektirati na tu zadnju trećinu života. Dešavalo nam se da dođu žene koje su tako u ranim 40. godinama i mi kad uradimo to svoje metaboličko testiranje i dešavalo nam se da mi za žene koje su u ranim 40. konstatujemo da je njima 52 ili 53 godine biološki. Što znači da unutar tijela fiziološki je situacija takva da apsolutno nema nikakve prepreke da se dešava perimenopauza u svojoj podmakloj fazi ili da se čak približavamo menopauzi. I kad krenemo kroz razgovor da analiziramo simptome od umora, nedostatka energije, od jednog viška kilograma u centralnom dijelu tijela, previše stresa, nedovoljno sna i tako dalje, ovo su simptomi koji karakteriziraju menopauzu. To je trenutak kad žena kaže pa ja se upravo tako i osjećam. A kad je u pitanju vježbanje, onda je to vježbanje mora biti prilagođen trenutnom statusu. Kao što u medicini vi tražite taj nivo individualizacije, to je apsolutno neophodno u segmentu treninga. Mi kad dizajniramo neki program vježbanja, neki trenažni proces, on mora biti u potpunosti prilagođen toj ženi. Ti pitaš pacijenticu ima li nekih dodatnih stresova, jer život je stres već sam po sebi. Trening koji mi njoj damo je stres. I taj trening ukoliko nije prilagođen, on će izazvati dodatnu stres reakciju u njenom tijelu koja će napraviti dodatne fiziološke probleme. Zbog toga je jako važno da u tom trenažnom dijelu proces bude prilagođen